So forman wil tātou tunu o se isi wha o poponga le neo tātou telefon mai Samoa o si maia le whaafonga. Ua mai a whaalawi loa le whae unga le vaiaso le talo mua nisi o awhio anga o le tumalo le pā. Le awhio anga o si upapa masale a panga. O le wha moe sa whātou teia lea e le malai o le Ecclesia Assembly of God e si upapa. Lea sa whaatasi atu iei le au whai whaato anga o le au whai whaiva. Whaapea fwoi ma le whaalinga tinai a lātou fwoi mea tau lima. E whaai loa ai le whaamania ina o lātou fwoi tau mawhainga e maise fua whaai le leanga o whala au whai sua ma whala au tau mawhamata. Ma tinai o manu papalangi o lafu moa sa awina e le malai. E le ngata o le whaalinga le o le talisapai o le porkalame o lo whaasolo i le antunu. E o le whaai loa toi fwoi o le malupui puhi o le fwoi tu malo. I le lava leo tau mawhai tau si ai a inga taitase o le tumalo. Mai le sisi pe o le taungata o le soifonga wai ai le atunu. Ai maise le tu iti tio awa no whainga aluenga. Pei ona sa iai mua mua. Ao le ia a fia le atunu. Mai ia a fianga te tele o le wha mai. O le fionga le minsta o le tanga ruenga o wha atu angam whainga whaiva. La auli le mali e toa le o te pola te vau forsi shmet. Sa ia atu i nātu le whaala e au ma le wha malosi. E le au whai wha atu anga e na ia wha a waupea le ati nae. Ma ia sidi atu i lo le me lea ua iai. E na ia matua malu pui puia le itu malo. Ma ia a fianga ua iai nei. E le tali maasani al mtanga luenga i wha moe moe wha pea o tua nai. Na fo i nātu e wili pai aloe se fulu whangavao, se fulu oso masuo. O anga ese fa se fulu, o piki e se fulu, ma whaamilinga ese o la au te tō. E wha soa mo le au whai wha ato anga uma ma le au whai whaiva, sa wha tase e le wha linga. E tōru se fulu wafe ono se lauta la le se leni na maua i tangata sa mōna vaia, e ne sa ilinga se leni sa whātou tei le leiti o foni, o nisi o televise ma o penga ta wha ilangi. Ale pulenga le universite a wao sa moi papa ngala. Sa whātou teia le sa lolonga whapea foilu maa maota le maa loi mtangi ala lua. Ma le wha moe na ia sa ilia se pasi, mo alo ma wha na ulo au tawina, ile la lao le universite a wao sa moi sa la whai. O le wha moe ua le na o Samoa, le foi sa tongi maa iere ma malo le atunu i New Zealand. E se inga sa whātou teia le hola le tarimana o Function Center i Aukilani. Ma maua ile se lenia se ful mal wha afe Tala New Zealand. Na wha iloe le fionga le li pule le Universite a Samoa. Le fionga profesa ai ono Alec Ekeroma. O le sa ilio se pase fau mo le a onga i sala whai. O lo wasila sile le tūlanga saonga le mua alo ma whanau. O lo o mawhai o nā o a oina ai. Pei foi ona sila fio le tala wha te tau o tu o le tupe. Mo le tau sanga wha le tupe lua afe lua afe lua tolu. O lata i le iwa miliona tala le tupe wa wha i titia ma le paketi a le Universite o Samoa. Mai ana tupe wha a nganga sa iai paketi mo mua. Na moli le nganga wha aftai o le li pule ma malo le atunu o le ngato Samoa nei. Ai wa wha pe fo i Samoa i atunu i fafo. E le anga le leima le au fo ai. E ala i le se leni ua mawhai o na wha amao popoina. O le soe whātou tō e le toi tawa o fianga le pālemene, le sui phone manu malo a le tu malo ngā ngai fo maunga numere lua, le fionga fo isala lilo tu i oane. O le tofi o le tu malo sa tau vā le whainga pālota lai titi, o se sui tu tō tasi, ai wa filifidi a fio angai tolu le tu malo e tau tu le sui, i le vaenga le fast. Le na moli ma wha o wha le lo lato sui whai pule, i le ainga wha tua le tua Samoa o tasi, i le moto Samoa i vai tele. Wa wha konu ma mako kakaro i le kalia. Sa mako kua ki luma le kua le sa wanga le kato fongu, o e kui luma le kua le wha kuli koi. Wa uma ma ka oko le kofai le fionga le pāle pia, e meise kekesi. I seo ma ave iai le wha kukuanga. Te kai mako keo. Na whaalia e sui o le tu malo na mōli molia mai alo lātou sui whai pule, o lo avatu le lātou lango le whainga malo,
ona o le tele o ati na e wa whaata ati tia, mai le mawhai o na toi o ese mai ai, e pei foi o na wha malo si awa tuai le fionga te mai tai pāni mia, le fionga fia mena o mimta awha. O le fionga te te fono le vanga whao pu whai, le fionga la aulio le malia toa le wa tempo la te vau Forsi Schmidt, na whaafteia le tumalo e le tonu o le filifilinga o lātou whaia, a wase manuia o lo lātou i tumalo. O le reporti whaadakuata le ofisa o whaamobonga mawhai numera, wa whaalia ele se fulu kuata se so o te tolu masina, o lo a ngai e pe ilunga le whai numera o tangata Samoa uleini ngā luenga, pe vaea mai ngā luenga sa ngā lulue ai, ona o a fianga o le COVID. E le reporti whaadakuata le masina o mati o le tausanga nei, wa mai tawina ai le 5% o le pau i lalo o tangata whai ngā luenga e maua ngā luenga, wa le ngata i ngā luenga tū maoti, e wa whapena fo i bisinesi ma company, e o lava i ngā luenga le malo. Peitai i ia whaamaumaunga. Peitai i ia whaamaumaunga le si tia i lo whai numero tangata wale ini ngā luenga. Ai ua i loa tino ai le si itanga o tūpita tongi, mai le toe whaau popo leapo le si tia o le tau o tau mafa mai whale ainga, o le tūlanga i pili o a onga, o le pili o le suavai ma le pili o le eletise. Whapea foi o loa mai kampaninga o si o loa. Sili ai o le tau o loa mai fafo. O le reporti le 5 kuata o tuanai, o whaalia i le si o le whai numero tangata sa whai ngā ruenga le malo, ua le o toi whai ngā ruenga. O le reporti le ofisa o whai numero le kuata o lo o ilu nei, o whaamawina i le lua safun ma le whaafe lua se lau whaasafun ma le fitu, o le mamalo le atu nuu sa ngā lulue ua le o toi whai ngā ruenga. O le 5 safun ma le ono tesi ma le 4% o le vaenga o lii, ai 4 safun ma le tolu tesi ma le ono, le tu pao tamai tai. O tala fo wia mai Samoa man wia ni aso, fasoi foia.